Hoćeš se pretplatiti na moj kanal? Naravno. Pozdrav svima! Kako ste? Šta ima? Moje ime Laura i dobrodošli u novi klip. Danas u ovom videu ću snimati Q&A, to jest pitanja i odgovori. Nadam se da ćete uživati i idemo u video. Prvo pitanje je, koja ti je najdraža boja? Plava. Gdje živiš? U Puli! Kad će novi klip? Svaki petak u 9 sati, tako da... Koji program koristiš za edit? Koristim Filmoru Wondershare, ako već niste znali, a ako je želite instalirati imate link u deskripciji. Kako gađaš tako dobre stative? Pa, profesionalizam. Kako se zove pjesma na početku videa? Ja mislim da se zove Hymn for the Weekend. Tako nešto. Kako tako dobro igraš nogomet? Pa mislim, profesionalizam. Jel imaš Instagram? Naravno da imam Instagram. Ako me ne pratite, pratite me sada. Tu vam je moj Instagram. Burek Army. Zašto baš burek? Iskreno, ko ne voli burek? Stvarno, odgovorite. Da li volite burek? Koliko dugo edituješ? Puno. Ja mislim da je ovo jedno od najčešćih postavljenih pitanja, a to pitanje je koliko imaš godina. Napunila sam 15 godina 18.10.2017. Tako da trenutno imam 15 godina, a također se nađu neke budale koje doslovno kažu da nemam 15 godina. To što ja ne izgledam kao da imam 15 ili to što ja ne zvučim kao da imam 15, to je potpuno druga stvar. Pa to je bilo sve za ovaj video. Ako želite treći dio, komentirajte dolje pitanja koja god želite znati o meni. Pozdrav ovom video dobivaju ove 3 osobe. Ako vi želite pozdrav, ne zaboravite ostaviti like, pretplatite se dolje, uključite notifikacije i komentirajte #BurekArmy. Nadam se da ste uživali i vidimo se sljedeći put. Ćao!